e se obofo ti me ga se osum nyame dia o ye nyame difo o nyame sumafo a onya bibia maninka no hwe adwuma na da na nimu no Paul was saying me will feed ye atwam no na me pre ekomanim akoduru botae no wo di ase botae nti awurade fra me no me pre se me nsa beka wo di ase edi reverend obofo wonya aduabo na asem no duabo sa wo ya die nyame pa ha na ebo duabo na ye o mu si abo duabo mu dia o mo gba o mo moy wo di oba ho ben wo di ase wo zo ba bia wo dure enye ade a ese wo sa wachi no ye no obi ka bia obi kan wa no aka ni bi obi kan wa no aka ni bi da bi okay oh sadin say abusiafo ene adofo no mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Gana wahala jumedi na ebre asusemu nuaba efiesi kapa enenso mede ebeso ahwefo etifo ene adofo no na abusia sede mo amunim no duabo bi ekoso embra reverend obofo ema aposifo ensa ekokoso wo ahimu ema remande no for 2 weeks ne enhwehwemu ekoso na tesa ajaje for sinkonya ehwe ensenum na ehu behia so obekwa akoda remand for 2 weeks na 2 weeks ne eso wo ma friend na asem na wo mo assign aka ebim na mra ye de no kokoto ho no ena na busuafo ne maame ene ne brothers no wo mo efa nkosua ne shinap ekokogina nsuo hu eburu enua keka ensem akase ede efa de ekoso ewo wo mo eba no abrabo mu na ensem no bebeto edwane dodo na yesi hu enkonwa yaka eho ense na nke yehwe ni mu se revenue obofo anko wa be kasa anase wo mememe kasa ewo eho nanso enede yi ye papa ye bia be ma wa break the silence ede nsem bi ababa betu dwa wakasa ede afa duabo no eho na abusuafo ne nsem a wo ka no ede esewani ensese kaide eche kwakwa yesase duabo no abamu a enisa itebusia yesi eho enkonya mene apostle ajeman pempe adodo nanim ne se God's watchman awoda asafani din the Bible Church of God 7 the war in Crank Castle Tuba Junction yene no twetwe enkomo ede afa ensem we hu gibre ye twan ho ye ba ye dun komodi die no hyehyɛ so so ema munyina akwaba ebem apostle ajeman pempe se de kankan ne de yesi enkonya ye betwetwe enkomo apostle mema akwaba ya me de empombo ko de awurade adom me ho ye pa de radia kisi tiasi ne nyankopon ani munya mo hyiran de e dana se ma de asa achen bio na wo so ye na me adom esime no twekni no pe enadu enadu enimu ana yakono okay ade sana ade achi yo apostle me pese yen si ensem no epi ewa hase se obi a wo ye sofo wakwakwa ye nyame nipa ensem bia na eba abonte enfa wo ho a ewo se wo de wano atum bebe kasa efa ho ana yo wakuya sikapa eja udini ede bia me kasa ede mi shira da sinso se amu akonya na mo fidie kesi ide ma betra so yi dan se misa na se interview no obi ma meti ami shira mu nyina adwumayfo ani ahwefo mo amutie nyina na memwa mo ma bibia anye yi mamo me asem na wo bisa no se osofo asem bia ese wo do wano tum asem bia fa ho ana se ye beka ene wo nsem ye like ene ne kono e wo se de dane da wo de wano atum e kasa ana ada se obi kan ho asem bone ana obi kan ho asem pa asofo no bia ma nyame adwuma no aye basa se
Ebinom kura sisi omo paba o Kristo sum o nyam sum ambo ama se kura binom nkwa asori adentia de asofo adifo asampakafo no mu ni ye wo Ghana ha no enti na make sa so okay Luke chapter 6 verse 46 Papa Jesus say adenti ena mo frem awurade nanso mo nya de mesie awurade nanso mo nya de me Yesu mesie ye boni din Yesu mo jani me kwa adomara kwa obia Kristo but the was open no ye nyama no cheze ni din no ye bono kwa oso ko de o se last bi mi ka che o se so sa sem papa ne be ka fa ho sa sem boni ne be ka fa ho da onyankopon ase if you say Matthew chapter 5 no wakasim bi ato Papa Jesus ne kan yo okay verse 11 and 12 no was it enhira enimu se oyamo na me dinti odi atoro e kan samboni biara etomo so mumomo ni nye na mo hu nsepem na mo makatua eso e wo soro na saa no de adifo a omudi ka ni nyina enye yen ya bai yanko a ye time ena nkrofo be kan ho nsamboni odi ase nyankopon ofre nipa be wi Israelfo ba asase so ache efiri no wa mre so be nyina nyankopon nkrofo ne ho ye kan se mebere guom so didi o mata so ena urade se e ba me sa ma wani nyi adenti na wo so wo ko reply wo obi di watam no asoso na kwa court na kwa police station na fa na sia na yensem bebere deja enu nti ayatimamvuo ya members no nipa e wo wi asene obi o a opese osakra na dwen ko asore afa o hedi asofo no ye no a ensem kika bebere mu ni ade na wo so wo kabi na ni nipa bi ko na aduru police station na aduru court na bia ko da prison edi nipa ngo to sa no kan sa ngo ni sa gunu bono odwene a osina fe kura so pra mo ko pa ni asofo kura na ekun asofo kura ni ye kire ye nuanu gumu yi won ni ameche no ense asofo ye yes ha mi asofo mo ye yes ha mi mu o mi se o firi Nyankopon okay umbo mo so mo firi Nyankopon apostle na chese mete wasi ya ye wokoko ye nyame nipa na ye ka wo ho ensema na wote wo ho nsema eni kwan se wo ba abonti ni nyina na wo bebeka wo se ni nyina no gya de manyame because waka ho asem dada sa na wo pa atwa na yes it is Luke chapter 6 verse 26 was it eni pa nyina kasa ho yi a die okay o ti ase Papa Yesu na aka ho ono na asem so na ye nokre was it se eni pa nyina kasa ho yi a die eni be nyina nkasa ho ye wodi ase obi be ka papa fa ho obi so be ka boni fa ho eno ose abasa ma woni nye ma ho nsepel na wo akatua kese fa wo sura himem na bibuza asofo no ne adifo no bi se edi osura himem akatua pana osuro akatua pana Christ e ka no ye mpa na ena de wo se mu frama urade na de munya de mesie no na ve ye ko transfer dem ese ye bom paye ye akom kyene ye crusade ye wei ye asore ye sum Kristo ye sum Nyankopon na envaso be no so hwe ayi Matthew chapter 7 verse 21 to 24 o ka kosiwa wo se enye obiara o se me se awurade no eno we kosura himem nemo de o emeja wo so na ye na pede na eda no tio o si eda no enipa bebre ba be kan che me se awurade yemfa awudin enhyem kom yemfa awudin entutu ahomone yemfa awudin enya ahoɔden ne bebre ana Christ se eda no na me suma pam aka che o me se Musa ankrofo yi mi hunu mu da mi nimo mumfri mi so nko mo amoye de entene okay so enti edada no
that day, the great day of Almighty God, no, I would rather pam as some warning a deep warning, probably brave, if in the news wako. Because your body did, but you're not your pet. Okay, your body did by a year. You're not your pet. Yo, Apostle, didn't tell me Busa was in Symphonia, say, a year, dear boy. Ya woman he time or crocodile prison or crocodile remandi and no watch a train and come more for and that day a year reverend for a babon saying about the Casadia Fedia Bon and some more did two Johnny no say. They wish I was silenced. No, I am no such fool. Today people hire others to insult people. Such impudence. Why should we allow lies to infest this country? You envy someone's greatness and wish he fall. What will that bring to you? Don't ever think of dragging my reputation into the gutters. You will get yourself into trouble. Now just ye dia bona ye boy no na just what kind of no to man woman make no so no Jimmy you. So obeka na no atum. No no waba. Na ne ba waba no ohun ne se nkrofo timi han obi e ma ne bebegu nkrofo animu ase yetimi tua obi ka se be ka nipa no ho asense na nipa wo be ye wa adwen se wo be sei ni din wo be ma odi ni din be twitwiri fom wo be ma nani magu ase ne kan hu se won so how e na wo de den e to ho so because ono amu no se wonya sei ni din a ono owo kwan o re de ode wo be fa so mbara kwan eso ne nsem ode atudwa den na betimi aka afa ho. Your grace, Papa, but I said, baby, Yamishra, and you are saying, me say, oh, Sir Reverend Obofo, medium put him friend who did for a D for Obofo. As someone who be semi. Then just say, me tien here, no patch, let's say, obedient Bonnie on Fan Channel. Silence na kwa yo so enu na ebeya e bi se sabe onipa bi ya ru tv ase no anya obi otufo a Bible say Proverbs 16:25 no wo se wo kwan bi wo ho a etire onipa ni so nanso na wie ye no e owo kwan unimi za enti ono ebi a de o ye no onimi se ye wo ti ase ye enu o ye ba wo ofutufu bi ho wo panin bi ho ya sabe wo ye badwema ni nyansam oduro ewo babu wo odom osuko kakra ene ko tunfo a wo kasa kire no a ebia enko betie no jai de enkofo ye wo kire wo no ato ogu because so bi si eye obone edidi watem ebo odua wood obi body a ebeya enyam Kristo ni na usaye sofo on top when go body a amana kan when body ebenyam entimi nyam so wonni mu ho ji ohudi so wonnam Nyankopon kwan so dia diabo bi entumi obi ntumi kese o mani nya yie so hwe sene obi yo body na kan ban chana ayi wuntumi ban chana dia ene senke Joseph enka ni nuanum kokum ho nyina Joseph Jacob ne ba na otosu di ba ko no uka Genesis chapter 39 udi 37 no about 39 up to 50 adventures of Joseph ni nuanum wo friends omu ko hwenya wo wirem Jacob asoma ni mema no mu ye 10 enti na aka Joseph ene ni nu yakuma Benjamin fie wo ma che omu mada ene ba pay osuma Joseph say onko no ngo hwe wo mo nti wo nka sama telephone bi ani wi asese ni ti Jesus o ko chini be ni ba ene onko sa ni nu no ba no ban adwene ho bone enam Nyankopon sa wo no so nti enti oduru ha no mo kire no omu be wasi yankunu wasi anya ni say na abura bi wo ha nsuo ni matechene ne wo mo tam no di ni jemu omu tam no di jemu no eya kakra mu sa nkofuo bi omu free Egypt ene o makodi dwa besena ko nkro to ndo no so ye ni sabe so yetimi ton nipa ene o mu ton no de 30 pieces of silver ene o mu di man nkofuo no go tan Egypt ena o friend saying eye o friend ayi omu kum abrichi kese ba ko
eno mo de ni aboa mo ja afore na tade e hye no eno mo ni ko fie ko bo on papa ma ne say Joseph a wo suma no ba say aboa bi a hye na we wo chiri wi na tade ne kai o nya evidence edi koi o nipa o de sani nye enti obofo won to no bo ase o de sani nye edi omu de ko edi papa no unu atade no ya opa ma ne ba na moja no wo mu no edi di omu ne man kan ye nyina wajidi omu nyina so bo ya no obi anka sani ya to no akotra Egypt nyankobo odi na chi ensensem bebere tutu no daye bi eba Pharaoh ma Pharaoh onya obi anche na se enti obi kan se prison e story wa kakra bi kana sinesini ye mbiri nti edi ayi omi akoyi Joseph wai oba kire da ye na se etom nyina sum di Joseph kan se enti won pani pa na kom bi beba aduane bebusu makoma won pani pa ye badwema edi onyansafo no vani si bizema sase so na aduane ne ba ma bibia kama na ekom no ba omude omonya aduane atonton storehouse omu store nuane bebre buro yuo ni ade edi ekom no starting no na duru kena sase ba bia ne papa eni ni nuane mo no edi osoma omu koto aduane no omu duru ha no hu omu se ni nuane mu ni omu ni se so forest ya ton omu san konfo ne de ya do ba ya ritual enti omu nyini se obenya sa position no kre odi ase enti odada mu sa odanda no che omu sa enti later kura no enu oyi no che omu se mini Joseph na mo ton me ba ha no na mo mani nyamu ya tieso mo kan yo waso mani ha mo mo ntenta mo na enkwadi enti enu Yakobon soma me edi mo anim edi enfirije bi so wa kira sere komo ho enti mo nko kan chamba ba se de onyame ayaminie obeye vice president prime minister ka ho minister of food and agriculture wasanzu be ye presidential advisor on governmental affairs we ni ba ka se ba no very very ni agro omuko boy papa asemu omuko kan say musi abo bi a chenare afedi abo bi abo a chenare no wote ho Joseph ni bu ofuni ni anu shade ofuni ye no omma bi konani obre yo enso waji ni nuanum awa atu epe be bi fa yes e se obofo tell me gase se osum nyame dia oye nyame divwo onyame sumafo a onya bibia maninka no hwe adwuma na da na nimu no Paul was saying me will feed ye atwam no na me pre ekomanim akoduru botae no wodi ase botae ntia wurade vra me no me pre se me nsa beka wodi ase edi reverend obofo wonya aduabo na asem no duabo sa wu ya de nyame pa ha na egbo duabo na ye omuzi agbo duabo mo dia omo gba omomoy wodi oba ho bai wodi ase wozu ba bia wadrei enye ade a ese wo sa wachi no ye no obi ka bia obi kan wa no aka ni bi obi kan wa no aka ni bi da bi okay sadin sembi etu edwabiem na no wo che say o say ye case no enya de say ebe affecting because or no ye a man of spirit and I will deal with a spiritual matter na ebiemu no wo mo ye sane nyina no wo mbeba back aba be panacho I see you're saying I am a man of spirit. I deal with spiritual matters. You will come begging. Na and then someone dear to Jawusu young nipa who deal with a young na afe nipa besa aba be power cho then a war patch or my young is a ye like ye nyame juma na wo ye no say or say juma for froka hoana. Oh, sir obi kase kwe say obiga say asumesi o mu aba be pam chewa etasi oh okay etasi say malope wonu se bi sa ato no wo ye ne sa obofo kro ya o wo ye ne sa ena a che onu so ere oba out be pa chewo ena obofo anti ena de no ko wie prison na meboa enti sa nyema de bi wo ho
obo on mo timi ka ho nsam ye obone eye onema bebre ya fe che kra no no asa abasa mpa acho vama edi so okesa ebetimi abasa ebetimi abasa busuafo no o maba be pa ne chewo okay eno de ebetimi yesi okay ena bi so on ma o ma pa ne chewo ne dependi ayi ono obofo no ni gina bia e wo wurade anim so hu sa wo ye nyame difo a unsuro hwe yo wo nyame sumafo a you don't fear anything unsuro nipa bia ena unsuro otamfo bia onipa ana tumi ya usuro na eni onyankopon unsuro onyankopon in what sense obi osuro nyame bia no onya bone otene ho firi de antene ho odi no kureme nyankopon odi nyame mraso chese oye de nyankopon pe sani pa no yeso osuro nyankopon okay de awurade ka bia no oye ne pepepe so hu so what is it dia ye bo dia wo ba me mi go bie ajuma prempe ya mi sie wo go bom dia wo bom dia ra wo be de no anyame chese e reverend obofo wo kanyame asem side se wo no ye hunhum ni penti bibia ntimi nya ne sa na wo pa akire sa na wo pa akire so ayi mi wo no ayi sabutuma no odi ekura 20 years kura mi nya so wo nya so wo nya me kire no mi me twam 30 kofo tenu ha enima di padi aye me no me kan tam nu swa ka behu ka ba se ebi kura wo besu ezo me to ho sese nipa no obi ba no so me sraw na no ya me dey see be for 5 years ago fa chemia me jamanaka me timbe bi one time wo na ayi grofo bi a wo mu asoru mu wo mu ye kanana no mu ye no mu di divisions ba asoru di team atam ki come won some ya last year yawo me wo ha me nya call na wo mu leader no afra me ase sobo na mi huni pa krompo ase eya mi asmesi we dia me sraw boni bia ma yo bia fa chemi na mi sina dia boni no aye oso se sobo dia ani o kikan se mebere mi tumi kan yina ena me si yo mate no ase me pede bi ma sheda ba wo nchen na me ni obedi nkomo afra me aba me chewo me si yo mate ena oso obeba no mai onu no afra me no kan hwe hye me wo se obi afra wa kan chewo se ma ye obone etimi so from body chemia so se onya abone ade oye eya de pan ko bana jo se fra no body chewo what ya se mo bi da ko ntimi kasa so enti obofo na me kan bi se wo hia obi a obetimi yetumfo obetimi akasa che no ena obi enso an nsam ye duru benfo se ye ntu sikanifo na de nse ntu sikanifo ba he ni yetumtu no unse ayi Proverbs 22 no Proverbs 18:23 no wo se chaw pa no hia ni ode kasa no sikani bua asam denden so ti ase o sikani bia sama den ewo busuam ewo krom ho ono obi na no kan no ano such person no ye ntunofo because of his money sika e control ni bebre etenum sika do o nti ese o metuma say o body guys ebi ku etuo kura o na mane bi hya no na no kuro nso obi oda na do a security o man say obogo akohu no sojafo mpenifo ne ama no soldiers am ye security adan police oda na do a ye bo no ban baby o kobia ye bo no ban edi say ni pa we wo vo chena tenase na se mi tunufo unu say yedi na apostle yedi yensem no esie no wakwa akoye nyame nipa wo se wuti afutuo ba enna musika wo ntini yentu wo fo no na wunyame dwuma wo ye na wo ye ne sen because wo ntie afutuo wo expect say wutu obi o hye wasefo onu mumu ntie yo okuyasi kapa ofidi yesu de o busa nsem mum na etwasa obisa okay
udibisa because nyame adwuma say obonsamo ene wo yes anyuma ni nyina on pese nyame adwuma be koso obo so say ade no e say Satan who say the time aka no a very short it wo fa ni paso no ye nyame sam no nyame som no bisi basa. Oh, Proverbs chapter 12 verse 15 was it the odo atene no odo nimidie na the otan ni muka no wo ya aboa ene ye verse 1 verse 15 is say the open futu one wo ye onyansafo obi a open futu Bible say one ye onyansafo ene odi odo atene so do nimidie wo nipa wo na wo ma obi wo ma ho kan emi yetumi tene wa very good unya knowledge understanding in aba wu na dio ayi on pe futu no wo so wo ya aboa afutu obuo nipa so ti ase enti nipa bi an say anya bi ko odi also wonpo obi wo sika na wonpo obi money tufo a Bible we esenade nyina afutu no nyina awa ha wo ka Proverbs Ecclesiastes wo ka New Testament everywhere e kire enipa de sesa wo ye wo wiase obi ye obone a de sesa wo ye wonu nuanom mutimi tina se papa Yesu kura se obi town na o ye obone kura bompa ye de fama no wo se bompa ye ma no ande ne mrema nya adwuma o ena waka no sikapa enu na waka no so wo ka Matthew 5:43 going na obechero sa so oso omo ha no mo mpaye ma wo mo ne Nyankopon wo tonsuo ma wo mo ya adobonefo obo wia ma wo ena atel na efo nso wo tonsuo o san so bo wia e ma ye nyina enti ye do wo mo do ye ne a na akatua ba de wo so ne Nyankopon do adobonefo do atel na efo kansia o to ko be ya adobonefo firim ko mo bi nom enso onya ne sa so ti ase eni sa media me da bia me kan wo fa senua no soa se wo fa Kristo pe avenya me adwuma to ho so dia wo asembo no po wo nsam se wo asembo no po eye adwuma pa eye adwuma kese na manhunu ensohwe atemdidie nkwasi asem ne niema bebre wom wo dia se ni nyina Yesu Kristo mami come show John chapter 10 verse 20 emre Kristo ye Nyankopon adwuma wo ye na jana adwuma no gusu ye adwuma no pa wo kire wo bo na nipa etie no bebre ka kire ni se o John 10:20 o wo se wo mu bebrebe ka kire ni se wo honhomone no abodam ezi Yesu possess possess demons no asanso abodam wa crazy obro ye Nyankopon adwuma no na ye mre na ye ka bi kire obi a sasa mu ye ka kire ye asofo no bia wo ma so obesama no ko so mo na me kire no se mo ni atini mu no ene dama ho gbo no bedana di mo hu ana mu nyam kire no enti ye de ye master no ye de ayi ade nkwa no ye de aye awurade na nkasa how much more you and me how much more you and me apostle edumedie no chese haya na edibesi emre na ekobebia bebre enti fa wo telephone number etu idwama etiefo ni ahwefo yo akwa asikapa no dawasi oni sha tiefo ni ahwefo me number ni 0544 26 14 0544 26 14 02070 200 11 02070 211 Medamu nyina ase na mi hyira amen. Amen. Abusia for aha ene brebe ma ye kwan ama ye de dwumadie no
esi na chese okokoye nyame nipa nyansem bia ene ye kafa ho a ewo so ba bonten na won so obebeche wakakaben ensem because bible na krampo edikan akasa ensem we nyina ede afon se wakwakoye nyame nipa nko a wafa nkonu ande ato ho so de ye beka wani mu asem nye obi asoso ena ebedowo entini we enye afutu mfama obi bia abusuafo ensem a ye twetwe eho enkome wo adwenche bia obetimi de aba ewo too much in comment section so won subscribe to the channel no so mesese wo be ye ede amaye me adoma na won channel say de nya upload video bia watimi enya notification na emrepam no de madwenche ni nyina atudwa ede amam me amede dwumade ho chia me midin ene akuasi kapa me ne apostle ajiman prefer a order the Bible Church of God 7-day ano ene ne de yesi enkunya epense ensen mu pani nyina ne pomasibre aha ene de dwumade ni pesi dasene e besane hia makram on se me catch or say bomoden na hwe too much GH on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe